Dobrý deň, priatelia. Dnes si zahráme 5. noc vo 5 nocích u Fredáča 3. Konečne ukončíme túto sériu a zabijeme hnilúceho zajaca. Však hej. Už sa neteším, vidíte, čo urobil? No. Som teda zvedavý. Jak to tu bude vyzerať? Kokos, prestaň! Aaaa! Aaaa! Veď som práve začal! Veď ja to nedám! Ani jednu hodinu nedali a už ma zabili! Čo? Marionet? Jaj. Aaaa! Je tam! Zále späť, ty debil! Choď preč! Ha! Vidí to zatvorené, čo tam zase ide? Nie! Nie! Preč! Preč ty šachiec! Veď, je to stále zatvorené! Čo tam už po 3. krát leze? Doriti! Nie! Kde ide? Haló? Zatvor, choď preč! Ha! Áno! 5. noc! Prešli sme to! Áno! Čo sa bojí? Čo sa bojíš, chlapko? Čo sa bojí? Poď sem! Kámo, čo sa bojíš? Čo sa bojíš? Čo robí? Springtrap! Haha, žltý zajac! Zajac sa roztrhlo! Čo? Aké zlé? Ja som bol dobrý! No tak. Aké bad ending? Choďte dorite, ja som bol dobrý. Máme hviezdičku, my sme to Nightmare? Čo máme tuto v extra? Hnitý zajac. To je ten Foxy, hej. Balloon Boy. Chica. Freddy. Marionette. Puppet, teda, no. Dobre, to je super. Zdolali sme zajaca, konečne. Zdolali sme zajaca. My sme goated. Zdolali sme zajaca. Hell yes. Dovidenia. I see you got the extra whipped cream in there, huh? Yeah. Yummers.